Om Swastiastu. Nggih, rajang siang sareng kami niki jero mangkul dan kulit banget kutiang-kutiang taler pemeda oleh Agung Krama sareng kami sanesida nyarengin acara pemelasan memendak ring rahina manggen puniki sanai wangian kitiang niki kapakusare niki oleh guru wisesa ring sajerone kawentenan pidabdab kadimangkin puniki mangde nenten wenten korupsi utawi perdana sane nenten kepatutan dagi ketang niki jantan sampun titiang dicerana ngetang Krama Desa niki sampun titiang kadimangkin niki kerekam tur dagi ke kirim niki menawi ke KPK atau napi niki nggih niki titiang ring desa adat puniki iring sareng-sareng dicadap catu tareng dinas sareng-sareng napi seperindek pemargi paridana sene patut ketang ngiring pada jantenan pada raga magah dewek nenten niki lempas diceronen ugar-ugar utawi pemargi sene patut ke margiang nggih niki res titiang jebos sareng sami sekala dan skala prajuru tareng prajuru dinas lan adat mogi-mogi saturipun ketuntun oleh Ido Betara kalau niki pemucuk ring adat puniki panama jantan nenten raga lipiur sijeronen ugar-ugar sane patut ke margiang ke pitegapen ya munika sida titiang matur susemo sareng sami mogi kena lan rayu pun tatiang untuk mengucap santi om santi om oke sukses semua nggih. Jadi ketahui